mwithire wa Meru TV nkerigira uri na rukiriro rwega umbitikire kwa gitio mpombe kwithirwa ngikumenyithia jara jatukinyira aja kirimitha yetu ya nteto cia Meru TV ni ukambita kathure wa Mburugu. Tukiambiria na nteto chetu ni gutwika akari kuma Kanyuru wadi ya Marimanti ni batumiritie na kuoneka bakithithia barabara ya ira ithiritwe ikithukanga kwa Kagita, barabara ya Kanyuru kwerekera Gatari na kwerekera Kamiguchwa ira baugite ni ithiritwe ikibathangikia mono ni kwithirwa gutewe wagiri kububwega bagwitira na kinya kuthukangia imwe cha biashara cia nkorokini mauritie MCA wetu rariu na ngavana Muthomi Njuki kuigwa kichumiria na kubathondekera barabara ici ikiri itura ria urotwandikirite riboti ni Ndagara Waiguna. Kari na tori Kamiguchwa na baraba kanisa Sabato kuthiba kanwa ukurukirite Gantari ndani ya location ya Ntuge wande Marimanti ibakuthathaikira bakugikuthukaga kwa barabara ntere ino igintu gitumite ngendo kamatigwa na biashara irathuka thini atwene era nene ibarabara utiomba kumarokia gintu giaku ngare tiomba kuthungira twakarie mwinduni barabara tiejo tuma mechiko tukagwa tutwe ntugo tukaya tukathika mitaro ende rori yaga igitura maigana nturani ana no iraraga tutaba mwarimu kaba abatwira ngare yani kubotera batwithire tukaya kuthika barabara eno agogo ikwani utwika ende wana mathiko makinya twete kuya twatiga ngare agogo twakamata mire tukaira mechi nagu na kaita karamire yakamatagwa ikaranto bakamatwana nkunia anti bakurukiria na barabara neo ino ni thiete mwanka cibitari kanwa indi mwaja kajirwa wewa na tireto ambulance tiomba kumugira kanwa etiomba nonto barabara ino chonthirite kanwa chonthi chingito kwa nene thiete kanwa cibitari by the way geke baratimithia kwebumire na machimbi na machiko kwithondekera barabara na njara bakiuga MC wao Kennedy Kamunyo na bateyanerie Kamunyo no MCA wetu uya kwibita Simba na kuma barabara cia arimu wetu tamuona kinya barabara ino imashimbi tushimba namo na kaire waye gwatwira magorima watwekera ndiributi utatwekera watwira kandi ndebange kwebanga kwebangire kwebanga monka othira kamagorima mwana kaya akataitheria aratikinya tukuru Kamunyo atwirire Muthomi nithe tubarabara tuto akarutha tunde emunde turi Kamunyo gwana okamenya araraga ku wanatie Tharaka nara kinya borotithiretie kiara ngavana wa kaunti ya Tharaka ni Onesmus Muthomi Njuki ikiraba kugagitara kira kubaromba kura na bakira gwira na bakubathondekera barabara ini kubathenia ende monkere munde gutiri utethia bonete Muthomi Njuki kankuwire u nontu watwigie turi ara muthwanani watwira kuma tunyai monka Ndara kuringa mubira twetwa kona mwicho Ndara wae watwira dami agu ukatukuya chwe dami ne yanketa kurungu ya thungu ya twa agu kakurungu kureguru inji chiere aya twa yende watwikende wauga agu Kamunyo muchoro aku kabwamenanire kenda utwika barabara na tio utwika tutiro thirwa stima nyamora mekiura wonweta Kamunyo he mwana waku na Kamunyo negwe nwete gwi Muthomi Njuki ari bagu kawa kwa twikire ti bagu kenda utwika utimwegwa bwa ukwira gende bakioria thirikari ya kaunti ya Tharaka nithi gukurukira MC wao Kennedy Kamunyo kubathondekera barabara ino cia ndeni kwa ndeni kubathirire Kenya maraba gukurukira Kamunyo no menye Kamunyo no yete 27 uyete gutwira tukwekura kaire na baba tukinjaga na mechiko utie mutwirite goti turirikana utie kurokona au gwakinya utie mutwikite guja 2027 tukwakaire ipeo agundarikia Kamunyo twa kuthura tuya uyo twerecera ba Muthomi Njuki araraga bora ukagira borathiaga mantu maika twa kuthura uyo turuthia barabara na kana ka kwigwa turakite Muthomi Njuki ni orire tio guturiaga gutukinja muthetu uyu tukithika barabara turakiti tikomboragwa gutariagwa mwicho wa mweno tutegwa kurara kithakani anga wagite ngarama Kamunyo anga akiugaga Muthomi na aregire na kiragita wana Muthomi nerwo Kagita akaraugire na kwenda senator turi banywaniri amwe na Kamunyo
ukaya kuigua barabara-ini ti rutho 2027 igikinya. Kuma Wandea Marimanti gĩcigo mbunge kĩa Tharaka nkĩripotera Meru TV rĩtwa Kambĩta Ndagĩra Waigũna. Constituency manager wa gĩcigo mbunge kĩa Tigania East akĩaria Ntere Chiamoga Wandea Thang'atha nĩekĩrĩte wĩra Kathumba Boria mũmbunge wa gĩcigo mbunge kĩu gĩa Tigania East Mpũrũ wa Bore abangĩte gũkĩrĩa gĩthomo kĩa rũtere rũu. Akĩaria na ugĩte cukuru ikĩrugũrwo ambassador ikĩthũri gĩkinyĩra kĩrĩa aritwo na kinya ngoro kĩrenganĩrwo kĩrĩa aciari akagita cukuru ikĩthũri ikĩrugũrwo. Ũrũ bwanganĩte riboti ĩyo nĩ Adams Muturia wa Thirinja. Mheshimiwa wale akareta mabadiliko Tiania na bila anjĩrĩria mbeca cia ambassador ya mwana onde school ira ciarĩtie kũra mĩukone yantu athiũrũka mwaka yo mbere yo ele na yo ethatu akaya kana ngiri yele akanena kana kandra na kamongo tuothe tukaetha tũrĩ ntuke ende thai aragwĩra ũcenjia rũtuĩro ũcenjia mbibio aragwĩra mũciari ũretha kia wĩta kwa cibũ aeta kwa pasta akamatete form akaura form we ciringi 40 aeta kuyulirirwa yenda ya kuandika basari au akoika mulio akuruta mongoni o muciari aeta tukwanatu apecha aprinti form ciawe toya mtu ofisine tomutuma mugande tomutuma kaluli tomutuma rindiro tomutuma kamithega tomutuma mucie mukuru tomutuma ithu tomutuma miurere na chukuru cha tiane chionthe aeta ukuma kilasine akanekerana form andika rietwa andika glass andika admission number rete form rete mbivyo tuma tutuvatu uteka nyaka moka tomera de school chetu kataulilirie basari barabatare sukuru tukoria marietwa twabandikira mheshimiwa etayo ke form ira chionthe aikira marietwa computerne boro atuma mbira atiri mbeca ira withite cia kurira mwana fi mweri wa 5 itaukanda acio pembe kana mayaya arawira na beto konde batiania matwae na kanya kana yate na kanya matwae na kanya kana yate na kanya kuruna bomba kana yate bomba kuruna bomba kana yate bomba arawira na beto batiania ate banekera ngiri yelelenge ate tatia ibo kwenda mwera arawira ate muratara ngiri yelelenge araitira yokembia sa CDF oya kibanga na witira ati au akinuswa eka thomethana utekureta ngiri yelelenge nana yokebonde batiania kuma mweri wa 5 kumeke mbere mbeca ire chambasare mheshimiwa aretete amua ire iketha kiambe kumba ana beto baraba university oke akwenda no apply basari dai basari kai unkuma masukuru unkuma baraba ange ba college basari yetu ne aturire kendra itai bendira sukuru ote manto chetha nana beto boro arawira abakathoma ke lazima na mweri wa 5 ketha mwana okuna kwera wa apply basari tumethitho turavithite itokarimia tumpuru na retete kimeka mbere aireta kimeka mbere sukuru gerura wasawa lakini antu baraba tureta iratena loi antu beto baumanthe butano baka uma Nairobi bakia otokasia buraba kia ototethia tobaringira kura itobona na meto wakaria mporo 27 wakaria mporo njara wakaria mporo asante sana. Mjumbe Julius Taitumu akiaria bunge nene na thombetie thirikari na minister yokaria bwandene na wathani bo matora Kipchumba Murkomen akiuga wamba bwandethia ni bwetete na mbere na kuonekana Ntere Nyambene ankorokini ara menerete thirikari ya Meru na rwangiro Kariaja county ya Meru ni kuga gotebu abaromba kwithirwa bakithithia Jeff Wagetumani waone riboti. Thank you, Mr. Speaker. I've been raising it because this is a very emotive issue. And it is ironical to hear a member saying that there are no castle wrestling happening in Meru due to Samburus who have been raiding day in, day out for 3 years continuously. And when we hear about operation, it's not an operation, it's a mockery to the intellect of the Meru. And I would implore the minister that on Wednesday, let him come with the evidence of how many cases
have been prosecuted in Samburu, whereby Merus have been there trying to rent their animals. Because every day, every week, we must have a raid. And when these animals are drawn, they cross River Wasunjiro. And when they cross it, we hear about Mulima Vendera and so on being mentioned now and then. My question is, where is Mulima Vendera? Is it in Uganda or Tanzania? So the animals that are owned up there, we have heard about this operation, which I'm saying is a mockery and not an operation. Day in, day out, there are cases in Samburu, and there has never been a case of Samburus in Meru trying to get their animals that have been rendered to Meru. So Samburu East is where all the Meru animals from northern grazing area have been owned up. But the government has been very lenient, and we are saying the government has been favoring them. And the time has come, the government to lay the fact bare, to know who is renting animals from who. CS Waroji Eric Muga akiaria muthenya jogoro kirindionga yawe gicigo mbunge kia Bore nugite thirikari nitengete shilingi milioni 100 akire budget ya mwaka wa 2025 gweta 2026 ajira ugite jugatetheria anene akire gukiria arimi ntere uchi Bore. Ripoti banganitwo ni Mwende Olaiboni. Waziri wa Rwendegoro na Eric Muga aliongete Bore kiri musemano njamoni ya muingi ya kwenye murandi jorwe jwa kirwa Bore ara kwa milioni ya narimo kiri milioni mana ya 5 na nirabere ya wikro wira nene Rais William Ruto tayari ile kiri supplementary budget ya mwaka ya 2025-2026 untumbesa hii kueregerwa kuringa murandi jonja kibo nene. Dr. Samuel William Ruto alifika hapa Bore na akawaahidi akifungua mradi uliokamilika wa maji wakulima kunyunyuzia maji, akawaahidi kutakuwa na phase 2. Hiyo ni ukweli urongo? Hiyo maneno ni ukweli ama ni urongo? Hiyo maneno ni ukweli ama ni urongo? Na mkaniambia sasa umepata nafasi ya kuhakikisha ile ahadi inafanya nini? Inatimia. Na mimi nikaenda nikamuona rais, nikamwambia wakati umefika wa kulipa yale madeni. Na mimi leo nimefika hapa kuwaambia hayawi uwa oninde pokaretie yeria rembi deriko babuende pokaria thirikari pokaria mbi pokaria thirikari kenda kamuradi gakethia atia kagura na kiri uritingwe bwawe kiariwa katumenye mutunda nambi na masiara yayo erua reke erua Bore ndo amete na milioni ya anare kwa wasioamini nonto kwe doubting Thomases teoma ndevera beta baile supplementary number 1 financial year 2025-2026 teoma ira ya asenirwe rais 2 weeks ago ore ya kwethera kerua Bore irrigation scheme anare si wareji yetu ya Meru town yoto sumbura kuumba 2021 teoma baraba thoma makatheti ibalelie batuwere kwethera ntata minitire na advertise contract yo Bweru milioni ingi mana 350 na miradi na atigania west yeta wakamburumbe oyaro amite ivete baile budgetine kwena nawe tukutore kweta wegembe in that budget kwena mbia milioni mana ya 80 cia Meruka kulukia dwa rutere ruragani na thirikari batona kintu kinya kimoke kuretera kari no siasa cia mpathu. Mimi sijakuja story, si ndio? Mimi sijakuja vipindi. Unajua kuna wale wanakuja vipindi kuambia serikali ni mbaya. Hakuna yeyote atakuja na milioni 100 ya Kerwa Bore. Hakuna yeyote atasimama hapa kuhakikisha kina mama wetu, ndugu zetu wanapata nafasi kulima mashamba yao kwa kunyunyuzia maji. Akireke na uretia Meru kuwatambaru thirikari ya Rais William Ruto na munini wawe Kindiki na nikenda wetina mbere bukeya maturene thai ibabo Meru bukwenda twebela thirikari ne twetaku
twebele batwe twaringire kura inabu kwenda twita tweterere keya Professor Kithure Kindiki muthaka wetwa ebele wetu eterenge kaba atu Ameru tutemea kwa Elia Ngwira ntu bakoruta na tukaranthe tuitarira mathabu turaniare ina mongo Ameru kwethia atia yutethekera barabange bonthe abakwatana be ya thirikari-ine batu atukwatana tuinga wetu ipo kwenda tukaribete atia mbi tuete waacha nione tutam ya Dr. Samuel William Ruto waacha nione ya Dr. Samuel William Ruto na kijana wetu profesa muko na yeye Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende Walaiboni. Kiringe nacho ni gutweka nyuma ya akariba athiro gaiti Gembe South kuthithia maandamano ntuko ya Jumaine riu mubunge wao John Paul Mwirigi na chumirite na kwaririo ntubou akiuga mukandarathi urobaterio kuthirwa kithondeka barabara eu agachoka groundine wona mbura ya Nyara kagita ugite akariba kaigwa bari nogwa ni kuthirwa barabara igachoka kuthondekwa kairi murithi waba ni wobanganite riboti eu. Bunge wa Gembe gaiti unawe ukumenyekaja John Paul Mwirigi narikitio kuthuranga makutho ugambi bwa antu ba athiru baraberigite kuandamana jecho nondu bwa barabara ire yumite mawa gwitira athiru na gukinya mwanka kikingo ndinarikitie ku ati contractor atebera saitine ni kambura yaurire na arungika na orua mono agachoka ringi ndene ya site yu ya barabara yu ya gwita athiru irato endelete nion kulikana last week but one ndawire contractor na arena itilafu last year na ali this year kimanto ya barabara ya Maua Athiru Meru National Park na ndaombere kwitha ankira wananchi but contractor ba ina ombete kwitha akona mbia cia wekenda choka barabarene na kethira esoka barabarene anytime umathayu no ntuthayu mbura ni umbite kwitha ekiniania so dairwa contractor ketheo choka barabarene aumbe kwitha akiewa itariria na kuthithia nguiji na ngwetikia thineje thina mbithirite nkieme experience na antu bakimenya borora mantu yakarikite nontu mathina yao kwina course yayo na kwina that course no mwanka mbakikishe kumba kwithe kuma weekend na nguyumba kwithe kendelea bubwa but still together na iria babwe monka ngui yumba kwithe kritika monka wananchi bomba kwithe baki benefit nontu right ya mwananchi kwithira ena barabara mbe kumba kwithe tumira na winkari ya ujua representative ikaita kakwa kwithira nkilobe mbecha cia kuruta ngui so bukethe abo na wasiwasi that ngui ikethe kritika na barabara ikethe kithiria ngui before tokinya next election ngui yonde ikethe tikite na mantu ya kathira. John Paul aritie ai mawa KMTC arare ekitete contractor wa waka nyomba cia kumama cia ana baraba kuthomera KMTC iri kwirikana nyomba cie kaija gukijukaia ana nkurukia magana jai 3 cia 40 na betho be mama be comfortable ndene nyomba iji na rikitie kuwa we akethro etite na mbele na gwitira antungugi za linear block ama block mrefu kama hizi mko nazo ni around 54 meters by 17 meters width na ni gorofa ni ground plus 4 kwa hivyo ni gorofa 4 juu. Hii block itaweza kuchukua wanafunzi 340. Of these 340 wanachukuliwa ground floor itachukua iko na 5 rooms na kila room iko na quad bed ama iko na double decker mbili, kwa hivyo kila room itakuwa inachukua watu wawili. The other room ziko na 20 rooms each, totaling 25 rooms na hivyo ndivyo 340 ina arrive at. Tulikuwa tunaleta mwanakandarasi ambaye ataanza hii kazi. Sababu hiki chuo ni chuo ambacho tunatarajia miaka injayo
kitakuwa chuo kimoja kikubwa katika taifa letu la Kenya. Wakati huo aliweza kuniahidi ya kwamba ataweza kutusaidia sababu shule inaendelea kukua, na akatuambia kwamba ataweza kutusaidia kujenga bweni. Na leo hii niko na furaha isiyo na kifani ya kwamba yale ambayo Mheshimiwa Rais aliweza kutuahidi yameweza kutimia, sababu nyinyi wenyewe mmeweza kusikia kutoka kwa wizara ya kwamba Mheshimiwa Rais ameweza kutupatia milioni 1,700,622 zile hela ambazo zinakuja katika shule hii. Mumeweza nyombeji igakwa ndene ya KMTC ya Maua ni nyombe ikajukia nkurukia milioni 100 na irekethwo iri ya ngoroba 4. Lakini kama wewe ni kiongozi na nia yako ni matusi na kuwadhalilisha wale viongozi wengine, mimi kama kiongozi wa Igembe Kusini siko tayari kufuata kiongozi kama huyo. Mimi nitaendelea kusimama na msimamo wangu wa kufanyia wananchi wangu kazi, na ili wananchi wangu wafaidike zaidi, nitaendelea kufanya kazi na serikali yetu ambayo tuliunda pamoja, serikali ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Murithi wa banki reportera Meru TV kuma ya Mirigoni ya Igembe Maua. Murithiria uno tugikira gatanza kirendito chieto kebya mitambo tukethira tukigwatanira na ageni Kathumba ndene studio ya Meru TV tukiariria mantu Kathumba mantu jegie na mantu jegie utongeria na nkuruki kwariria mantu jegie kethina ya kimathuganio nire turako kambita Kathure wa Mburugo ukebya mitambo.